New Trap National Youth Front, Southwest Councils District, haga pratrik nailar arjar puar, kalapan pau kecing persya ke bejur, banyu iya kecing angno cung sorgar India, banyu ti umar po khandau uranium, napo sain domisiat motoba. Keseng kecing alam presiden, bak krobok snaitang, kelabu iya kecing dawa, nak sorgar jela lengbau, sembut menteri rangba, bak presiden tensong, bak adai ban wan rak sisendon, dak resolution napo yenda barsa en kejela, ban persya ikani kecing tumuti uranium, cung sorgar India, ban omdai ban syuhania, tang hilat patai kubur. Ngi persya ia kani kajing tumu jong ka sarkar India ban te uranium hapo jong ka Southwest Council District ban hapo ka state hi Rockaway. Dah kani kisngi Dr. Jitendra Singh udai minister in charge ya ka donors ulakren ba empat semua pendam ya kajing klong ya mapo kendeu uranium hapo jong kari kamtam hangne ha Southwest Council jongi uba bun uranium ti nakliang jongi kum kaseng ngimkwa ba kasarkar India kan klong ya uni umar po kendeu ngikirpat ya kasarkar India ba kadai ban pendamno si sendan ya kani kajing tumu jangka banti ya uni umar po kendeu. Namar uni umar po kendeu ulong ubeba besan ada klong ya u. Lengba kajing klong ya uni umar po kendeu. Kan keta ya kakot kakia jong kibriu jong kibrat ru kumju. Lengba jong kajing klong ya uni uranium. Lada bat kaler kira ya uni kan sa bat uslap kira ya uni kan penjak lialut ya ka Mariam bat ka reddition jong ni kan kita ya kibreu bakinyo ya kajing pang kaba omla su ban tengkia tinakaliang jong ni kaseng harket herdang hinom sya ba ka sarkar India kanwan ya kaban klong ya uni uranium hapo jong kani ka district ka jongi ngiyang persya bet ya kani harket herdang ngida kerparu ya ka sarkar jala namba brok kin rupungut ki MLA bakil soba ban jiang persya ya kani banom ayat ba ka sarkar India kan klong yau ni umar po kendeu hoy tak ju ka paru ngi kerpat ya ka KCDC ka badai ka benta ban NOC ban klong yau ni umar po kendeu ba kanam sa dalele bat kanam NOC ru dalele ru nang ba kinom yolat ban klong ya uni uranium